Okujaguza Tarehe cy'abanyamahe muri Kiruhura batandikiriho na no kuragora barwira habwabusha omwirwariro rya Kiruhura Tarehe Sita ya kana kandi yibazarisa bakazi bashatu ubwe baruko bashemeza. She has not even a single coin in her pocket without purify her, she cried. We celebrate Tarehe Sita. We dedicate a whole week of activities. Okureba ngu endagano yitu n'abantu tyatweba akortaro turarwoinwe itwabembundu twenka rukarwanwa kuri muntu wena ahana kamusentaza kasalamu zakarushere tukifuhirira yo kweta fumigation twitobundu koko taho mbitanda twite bine birashangwe mu nkebyo nabyo tufuhirira birye mu kubirabe birumu abantu bagere amagara marungi bazomagara barareke. Minisita Abusoni obira ryo mujenyi mukuru azire ngo kubaye batari abanyamahe abacire mu kurwanira Rusinje Uganda kabirekirye nyuma. is celebrating its maturation from its birth, but recalling its fundamental foundations throughout its energetic usefulness of over 42 years of age plus. Abashiraha mukorugu basimerwe Kumusayine kujaka rurukusinga apatize zindi no kushanga mu moto yo mugenda ninge yo muntu wa murizo amumusirikare mbere kutwaje maisha kwa abantu abo batira security yihanga yabatira tiriya kwa security mbere nyanda katanga tero mu kishamukuru twine CDF aha twine minister wa defense barebo mu kintu echo kugira ngo yihanga yona security yakira abantu bona abarayitse. Omugandi okwetebekaniza zo kujaguza Tarehe Sita abakazo bahingwize cha President Museveni okugaruka kwesimba habwa President. Mbere twari endorsement yitwaha bwanyuma kandi no kushaba kwitu okutwara President. After a number of young people joined the rebel groups, bayinje namba mpango yaligira umukazo ayita kubasa kuza kugamba munakihezayo abakuba bamwe babagambaho konke enambeje kabiri mpango yagire mu rebel groups. We had UNLF, Fronasa, obusinge obu iwo bukuze isoda obusinge government ya NRM eriko bibiroshitena sa president y'urubuta Museveni obusinge buretsire amahena marungi amahega yinemuco amahega y'inobuntu konkiwe nkomenya Uganda iyo businge obu bukoze tutakure ngo wabutunga mbwa kugasara Amakuru agagasha kwa Paulo Turiamureba na Richard Nahabwe.